Izina Abigail iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba rikunze kwitwa abana b'abakobwa aho risobanura ibyishimo by'umubyeyi. Iri zina rikaba rinazwi muri Bibiliya aho umugore witwa Abigail aba afite umugabo witwa Nabali, hanyuma umugabo akaza kwicishwa n'umwami Dawudi washakaga kwigarurira uno mugore. Abigail ni umuntu ureba kure, ukunda abantu ariko kandi ushobora no kwiyemera. Ni umukobwa uba uzi gukurura abantu no kubiyegereza mu buryo budasanzwe, kandi ni umukobwa ukundwa cyane n'ab'igitsina gabo. Ntabwo ushobora kumumenya kuko arahindagurika mu buryo yitwara, kubera yuko uyu munsi ashobora kuba yishimye ariko ejo akaba yarakaye. Ntabwo ari umuntu ushobora guhama hamwe. Ejo aba akunda ibintu runaka, ejo bundi akaba yabihinduye. Akaba kandi ari umuntu ushobora kuba ahantu hose ageze wo kubasha kumenya guhindura ibintu bitandukanye mu buzima. Ni umukobwa ukunda gukora akazi, akaba ari umukobwa ukunda inshuti, akaba ari umukobwa wita ku buryo agaragara, kandi ibyo byose ariko bikaba ari ibintu bishobora guhinduka mu munsi umwe. Ni umuntu udakomeza